Brojni veliki ljudi Srbije gradili su našu prošlost i ostavili svoje delo u amanet vremenima koje će tek doći. Hrabre vojskovođe, talentovani umetnici, veliki vizionari. Neki od njih su svoje znanje spakovali u kofer i otišli da širom planete Zemlje preko svog umeća pronesu i slavu Srbije. Jedan od njih bio je i Nikola Tesla. Pronalazač, naučnik i inženjer, ali pre svega vizionar. Sam Nikola zaslužen je za više od 700 patenata, a najpoznatiji je po otkriću naizmenične struje. Rođen u Smiljanu 1856. godine, umre u Njujorku 1943. Njegova zaostavština je, zalaganjem Save Kosanovića, Nikolinog sestrića, 1951. godine preneta u Beograd. 1952. godine premeštena je u Genčićevu vilu u današnjoj Krunskoj ulici, gde se nalazi i muzej Nikole Tesle. Sam Nikola Tesla često je govorio da od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. Ono što Buda naziva najveće zlo u svetu. Zato, ukoliko već niste, posetite muzej u kome danas počiva urna Nikole Tesle, zajedno sa njegovim ličnim predmetima i patentima. Jer pre nego što počnemo da se hvalimo njegovim delima, ispravno bi bilo prvo ga upoznati.